Izdajemo odličan, polunamešten dvosoban stan u blizini sajma, Rumenačke ulice. Stan je u mirnom delu, tiho je, grejanje je gradsko i odlično, kompletno je renoviran stan, ima veliki dnevni boravak, jednu sobu koja ima izlaz na terasu i dnevni boravak ima izlaz na terasu. Veliki plakar je u sobi, plus na terasi isto tako ima ogroman plakar. Stan je odmah u Selju. Ovako veliki dnevni boravak. Znači spavaća soba, dnevni boravak, ima ostavu i kupatilo. Ostava i lepo kupatilo sa tuš kabinom. Protočna je topla voda. Informatika za jednog člana je oko 9.000. Sigurnosna vrata. Znači master 021 nekretnine 064 6432 338. Ja sam Ljiljana Marković.